Sesobar mule soge Good Friday awesome celebration mamata ngosoto ku kui samanyo go mata ngo pratna matnapi darabo Jesu namule payalincho meden no solo na ngulam sakado anyado abido okna ge le chinamam ngulam lokta sorkanch so ni soge na dapo sidmodam ngulam kumul dom de pal dom de Muling mule hokum lak majakam atek nam namo dom de moji gam gam nam mule eja wal payale chopalo so moso nage min gamul anyogo so tugu puisam tabam taine chembam taine nomul mule pen ko so domin gajata kal derbo Jesu ge min mo kole genam amen punbom payalin cho so moso ngul mulengam Kapada oke hempada solo nagaw sil dom de jipang mule padnala legbe council muleg bind nul mulengam ngo payalincho padan hogav hebni lokam nulam so covid-19 ba corona virus hagden sam nyisenge bemni lokam samule sete doj banyumte doj hajakam altaji hoham Atatik namo eril dot ka hel nguluge pui bile namam nule hikijab doji do oke atatik namo solo godav humlepal do hogab nul melengam council daya soge payalincho ngopadnala gamni den so ngule melenga chendo ngule 49 NBCC ge foundation de ngam yirkumlo melenga hokum laikul soñi kuma Heb sujakam ngomeje do mulmelenge atatek namohara imike depere dokumtel nule atatek nampamlo sol dov nepe oke punwongam kumulpal dov nepe ngo meje do oke ngule do pako oso sibjinam si solo lipoma o kelo lipoma hemagde Sikul otu golok ke dicapa hekden ni lokam per century Christian tulunga New Testament og modo mule sib atatek nam matal bayir kum nam matal mulenga dokum manam hemabdi atatek namlo depre dokum lain oname adejikam ososake yirkum namlo ngam medebhel o yirablain malal ho mulenga dokum panla ho nule mura tamabe wata tik namo do terangul pun bongam alja pal hum dola juka so leg be kenlo ye NBCC ge at namo eril do tekhel pui benamam chebyo bal chekobo tulungam mule apa jigilla hogabe ni lokam bule corona virus Oso nyumti doi echam pubu chema koga council ge pui benam bule chekola si almahal benam nale go ho chekobo tulunge don kun hobuleru sija pui potang ego bille do buleru bimurtuk bahal councilam puye benpado ngomeji do ho heb chekol pui banyabo tulunge sija ego atatege Namo dot kulbuleru mekur duku solo nago geda so nyumti doi coronavirus so doi so ge nyokuname geda get so sija 16,427 go yipko hoke sikbonge 95,699 go hoge echoge mupkunome 54,646 go nipako hoke muluk India gedaso solo doi nyokuname 5,865 go nipako hoke echoge mupkuname 478 go nipa hoke sikbonge sornago sikbonge 169 go sipako ongule kaname tebilo asasalo kaname Nguluk gedalo 274 above of district area so doi echam nyoma madagal honyo kunamur do paham
nyop podul dodo doyam nyop poturla podul dodo oso sakig mode hatai nguluk bible ngulam otucho biolapa ngule mujiwoni tulu yitel ngule sambosh devimado oke hengab devitedo o ngulam biol bentam pahogo ngule mujigadal punbongam sakasa mode has jakam ngule pa khong dal dola juka hal ngonulam bile benela ho lag ngo ngulmuleg mujiwoni tulungam hal sor khumden nguluk sorkare soge nyumte doi ech soge pui potangam jile walokam hamule mujibo ni vitel teji gedal nguluk mujingam mutur ma bolo muji gedal hengab gedal ngule ham pui potangam tagdal yibam gedal dola jika ho nguluk tapanamam akan dor do pungam bisi beme gedal oke bentam gedal ngule heraso doi sam nguluk nyoko nyosi nyome mamadab ngule ro nyo pamin gomen lagbe nyo pamin gadal ngule puisam bengko bempe gadal ngule belaju ka halmo so mo so nulmale ngam mo khumul bengi la o halag lagbe ngule sek mo so ngulu mujingam kumkuru murala oke jaja mama mama baka oke ni pu ko ma ka ha ma ngule ke alam ngule muji gadal do chuka oke bible porela botulunge bible am pori gadal bemin bengdal ngule soge dori ech mod so ngule sugdal lakin ko muji gadal dogam lajka oke legbe ngo hel go pe bolo soge tugu puisam anyogo ngumichego nulmele pen kolo go patas modo solo jisu sid mode pa hoso sid moso ngule eigo pui potanga mani kiniro tugu puye nule takuban pe chenkuban pe hebjakam ngule ranyogo mulege pastor tuluge bin gabe workers tuluge bin gabe council so bin gabe ngo agamlo gomum gem pigamum gobe ngo nulmele pen kolo ben patas ngo mudla ho nule hikyal dotal tagab jinjin tebka hosam ngo gorab mata be soge tugu puilo ngule por tuju ajaya ge hada chamle om hokke hejir om soge chamle enina ge ngule por tuj kai ajaya ge chapter 53 verses 3 hokke 12 na ge ngule por tala ho eri bloke ngul anyogo tugu puisam tabam tuju ngo por tala Muam ni tulunge beni beane o hapanu mudu bela henter henam mam chenki bo nigo ninum ho nya ko tulu nyutu mor kerude nimanum muam nijni pernum ho mule muam himab ninum jetu jab ngulug henteramla mudu kam Bagnukun, have sujakam, mule muam lam bamnum, punwe muam himul matal henterhem num, have mabdi muluge nichigab, un ganum, muam muluge nihakogab, amuyum go makunum, mug lam bam bagam gab, mulam sirsongam baaji pakun, ho mug lam bagam gab, mulam mup pakun. Mulmuleng saya gahar bohev gahar kunum. Mule nyicir cirhe atatege lamtab unum ho atse mulmuleg nyisha gorgiam mug ho tule kunum. Muam bejebe num ho muam henter hemnum heb sujakam mug agamam gomdmanam. Patab denam legab sayakwe choikab umin ganam have unum ho patab den bo agaho sayadore choikab donam have donum ho mug agamam gundmanam muam bejbe pearl ho puhuta bol kunum ho mug hotamam sil dok nyokoge mapagay kunbohel hekekam Mumanam no ngoge niluge nichkoga muam
lam bam pakun ho nyichibo lagab mug nyumam chore nyugungam matanum ho nyetbo ni akage lagab mug semangam linum me hok yolusichin guni ni go nima su ho mug agamlo khalyo name domanum heb sujakam muam amuyum go madu atsig mulu kuname muam mudu opumam alug jinum mug sigam nichko gawe ak jipanum mu ko hosikam kapatain mu alam suyud matain atsig mudu name mug alaho sita jeta tain mudu dul senamam katel ho humnum mug chengnam hoge ngog nyara ak derutain ho nalego nigo hita pakun ho buluge nihiakam bahya jitain hogav muam malu pengko ho mapin maratain ho aturbo pengko ho muam parel nanamam mapin maratain hogav mug sigam sidab jipanum ho nich nyabo ni tulu laga muam hitanum heb sujakam mulug nichgav me lambanum ho nich nyabo ni tulu gav hekigo nyimden payalin choso tu poisam ngulam pod jipa ho kasoge ngule anyogo katju ngule so sakge esha mode solo has jakam ngule herab atatig nam ho dotel so anyi so good friday sam jisu sidmod sam anyaja sola juka ngochendo ho mujido ngule eigo hange edi ahedo heb sujakam ngule hirchi gadal so anyi so jisu sidmod sam good friday sam hum pagadal atatik doko ngule henka jab sonya lajka so siv anyi nihem niya tamane solo sak es hamode hamani lokam ngomujido ngule atatik yirkumlo dotel atatik pastor tuluge anyabo tugu puyam ngule taminla cheminla oke ngule oloke humul pal dod nepe hemabdi soge doji hagam gab ngule heb doji kumagam gab hongule so erid mod so ngomule komsum bind gabe ngosoge good friday tugu puisam binle gainala solonga gota gadan si punboge dapo tolo koi jab bon dinam bare kam ngo agam gam go otu kata da got songo mudla hagdene heb ni lokam ngule kai ka chalkam ni lokam nguluk atik imikam atik nyingam ye sidikam osid modam ngule alpa hel ngule ulola jakam bemado hoke nguluk imi nyingam ngule peti pasin maikam nyinga meni piukam udola jakam ham ngul gudde ba albo ale heltu udola jakam ngule bemado hema ngule mudu do ngule es alogo jido hema de solo ngule jisun mujibo ni tulunge gerjani tulunge solo soge samogo ngule good friday hegden sim hamgo michego gotam tan hegden evni lokam so dapo bore samo michego got so medo kaza babel po nambro ke ngule ke kechal kam ni lokam otu chochi be ngohel gone do punbonge nya kongam hidgo abiden ham dapo so kakin pakun hegden english bem ni lokam god's greatest love has been or love was demonstrated on the cross of Calvary. Mug abiam dapote mukotub Jesus Christo lagav mulam kakin panla yamgala kakin panla hosog abisi condition doma unconditional nyet to nyaram to jig to homato kach to kor to kangam to mulungam me abiden kahel mulam dapote solo
so good Friday also pun bonge me kotup Jisu ne yanga de me dapote ta chamala hosolo abiam ngulam so ge me nya ko tulungam kakin panla hamule so ge good Friday also ngule chempalas ka ham Bible ego don ba ko mule balam ngo portama John 3:16 balam mule liham chendo hamule kapalas ka hoke John ge 15:9 bolo kamule kapata ye hamrunule olok muga bode pore dal kakalaka hoke ngo so ge Galatian ge 20 samgo portanela ho legbe nule mo dov ni lokam Romans ge 8:31 ke 39 na gabalam hinki jabret ka ngulam punbo ge abio ke ye kam pin la di mala ngulam sige kam o nyum lena makam dama kanong kam pin la di mala her Bible ngulam pubuja gol apan hamule mugabla ko solo dapotolo Jesu ngulam nya kong hogad go aviden hamulam solo demonstration mal kakin pan mala hogongule Galatians 2 ge 20 samoret nepe ngo ho si jango atga sil dokma heb mabde Kristo ngo urasi doden ngo ge si jag dogaden sigsi ngam abil ngo ga mug atde sigam jipabo punbo kotu tupam muji ko hoge kapapan hoge mule solo muji woni tulunge mule aloke punboge abiam mule solo mug dapo tolo mule kapapan la gami den so mule punbonge nya ko ngam yuti namam dapo so kakin panla God's greatest gift of salvation has demonstrated or given away on the cross of Calvary. Hamule gami den sungule kapata inela. Ho hamule kamyo kam gida so yudu hoke nyingam yulin de ego mule jadu muntro modo ui pado hogne ke pochunga chid ko do holu de mune jido he ma hoge yuti na me kapa man mala. Ho jigam gam mule solo loke mulam punbonge dapotolo mug yuti na mam mulam solo कोई जब काकिन पन मला हमले कापा दला हमरा मुले बाइबल तुलुंग एगो दोन बा हो बाइबल तुलु हम ngo kata ma be John ge 3:17 balam ngo porten pala si benga me hoga punbu mu ko tupam geda getab nyel pu hu di takal kanam manum heb ma de muam yut takal kanam no yut takal kanam pan mala hoga puhum de kanam mapan yuti ta hogo ngulam solo dapotolo Jesu Kristo nguluge esaha modo ke yulin tab ngulam me dapote solo siji pan mala oke bon potage por 12 bolor kavnya ex por 12 bolor kavnya lokam hongule kapa tainala hoke gomum den songule kavnya lokam punbu nya ko nicham apa jinamam daposo kakin panam. God's greatest forgiveness was poured out on the cross of Calvary. So good Friday also. Mule punbogoloke nule mapel vendo asamise. Mule nisibem yuloka mule paninam ba apa anjinam. Ho berikam mule chere mule jimurji kam mule puhudo. Hema so punbo singulam puhuma ngula hugut go jiche dos ku jakam puhuma be ngulam ho puhuma namam solo dapot so ngulga apaji punumla hel ngulam so good Friday so puyengulam Bible benkin dela so Bible so kavni lokam Luke 23:34 si vegame Jesu venam abe bulam ahyajito hogneke bule niduden ham bule chengma takanya bane bule muge ejam bulu penko horpin sunum samule meikam Jesu dapo aute si joitel henter henjoitel mem nubunun bongam mem benibia bongam mem punya botulungam mebengama aba bule hogne kali den chemala apajit ka hel benamam mule ka papala ngumejido mule punbo gloke apajinamam muluk yimorli chimlengam apakonamam mule solo somo so
dapo tolo ngulam demonstration mana ngule kapa pala ham ngule muji den la o heb kalam bible ego don ba x ge 1338 bolo ngule kapa ne bla ham ngo pori kuram la ham nule mugab gadal dolaka gampiden so ngule kaw ni lokam punwe nya kongam lokta muglaga dom duko dapo so hopu habya puri pakun hagdan si English bem ni lokam God's greatest reconciliation has or was done on the cross of Calvary. Punbo gala nguluk nya ko pengkolo ngule chebyo ba min sul dopa ngule imi ni lima pa ngule nyema yil dopa hemavdi so good Friday also punbo nya ko ngam me hopu habya kune kaja gotba me abi kune yangatel nga dokov hat ka nulam mosaka gari gainila halail home hopu habyane mulam puri kune home solo dapote mulge sijipan mela o ham mule kavni lokam Romans ke 5:10 sam ngopo 10 pe sibega me mule punbok chebyo ninam hemavde me ngulam me ko tope sikgab mule mug ajinbu Sudkun mule sija punbog ajin sudkun ho mue ngulam yut yutain hoga mue simab dodo takato mule mug chebyo punbo chebyo jinam ho chebyo ngam solo so ge Jesus sidmos so good Friday also ngulam me chebyo bak bong hopu habya kune ngulam ya ajin go ngulam solo punbong mukupak na la ngule solo punbog ajin go yid kun la so ge also ge solo go da kuyum go da bhabli tajin la ham ngule kapa de la hoke ater anya so gamuden so punbo nya ko ngam nirva chetam segam jitai na hel dapo so kakin pakun samule mew ni lokam ngulug anekam abekam ba ngulug deparakam ngulug nyingakam ye kam ngulam hakel Nirvachetam segam jidibo doma ngulug ni binciwe ba ni siga binciwe benja kamale ngulug ko osi kam ngule o kongam ngule olok so dupum derapam gumnirana ngule apaji pela albe sejaka albe niv sil gel doja ka hel ngule binti pel ule duko hemma solo sog Jesus sidmod also Bible bengame God's greatest promise of assurance of eternal life has sown on the cross of Calvary. Ham solo so good Friday also mule kapagado mule alogolo loksitel linik torab manam hemma so also ge punbonge ngulam mulengam assurance am jipko mule linigara nyubule galo Sige don la hamulam gotam panmala hasamule kam ni lokam lukge 23:43 bulam kap jo Jisu muam benam ngonam jetija beden no ngoglaga solo da aogada tolo doba tain mukato si Jisu lagbe yichin boni ak dapo tatin nam ajin ak Jisun beikam ho Jisu ho mod da ho soni aksam no solo golo ke ngalegab augada tol thota illa ho ngalegab yeta illa haname hegen ber mule kawni lokam so ge greatest promise of assurance ngulug nyoke nyubule golo sige mule dodnik ham solo punbonge Jesus Christo lagab dapote ngulam solo demonstration ngulam kakin pala o yikin pala benkin pala bible helmule ka padala ho leg ngo solo so samel go pela solo ngule hogna ke lindo punbonge ngulam gedgo abideni lokam ngol nulam khumden helngo nulam mujibo mulengam benden punbong ngulam unconditionally abideni lokam ngule solo mem abitujo punbonge ngulam gedgo abidenal dapotol yam kakin panyokam ngul mulenge solo punbongam abigedal setjo ate gutu gorangam abigedal selajuka hale 50% ma 80% ma 100% punbongam mule abigedal selajuka hogab jisu me 100% mulam abiko gab dapote me jangala
solo so good Friday also sinnala gomni den so implications so have ni lokam geda so ngulai go salvation gabe yulin youth debe ngulai go mega pagala solo nagam ngulu mujibo ni tu ki gonara gal yedo ho asa be jadu mantro karla takka karla have ul ke yedo have jitama bible benga me ngulam salvationam youth yunamam jipuko ho jinamam ngule nere woni de pergo solo ngule yid ko ho ngule good Friday alam so dul do ni lokam ngule ngulam youth yin bongam ngule mum ka ngule ho youth yunamam ngule solo golok heji so ga muji ga dara sil dola joka pupo chuchi kolok botak ka kolok jadu mantro me kolok nyok se yi kolok ngule kapa de mala youth yunamam hamab jisu ge tapong muji banyo kapa taila oke gomum den so ngule ka ni lokam pun bong ngulu gistiya ngamule ngam apa jipa ho apa nama ngule solo kapa bo ni tulunge atatege penkolo ajine ni hinge nyole konge ebu ache burumbore ye gon gutu buragon ngul penkol ni murliche do ni lokam ngule solo map me misulaj ngule solo apa misulaj ka pun bong me dapote greatest forgiveness demonstration ngulam forgiveness map ko ho amule solo ngule yal bobo reflect magdala nguluk si chaloro ngule apa jila juka halake hoke gempi so kaja gopa punbonge ngule punbo chebyo lipa ho chebyo ngam ngulam hopo ha pure kune solo mug de pergo ngulam map ko hoga ngule heb kalam so sam yigdala ngulug chebyo ngam bangulam is hal yin bongam ngulam nguluk chebyo yin bongam ya ngule solo hopo ha pugdala no punbo chebyo likam suple na ajin ga chebyo likam suple ba ye ga likam suple hema ho mule ham mule solo punbon muji gadal dapotal ho ga nipna ham muji gadal mule hopu habya gadal mule jisu ner hopu habya pure tujka ajin dulu orumam ro mule hopu habya pure tujka helka hoso sak isha moderu mule ego dos pas ko jakam tolo bolo mutamabe gol pal yetamabe neh na je adu tamabe heb mabde mule hogne ke jise do den ham yigdal mule dola juka oke eter anya solo mule dapotolo pun ngulam greatest assurance of salvation of hope mulam jipa mule sam mujigdal dola juka sakge esha mode ye chenden mule sonyeji loji ba 100-200 years of the have mule dodima ema hogde enigo do tan mule alab sel dodo oke alog malo log mule sitaji ko ho siho ko kengam noglo utan ngoglo utan ham mule mugab gadal punboge ho assurance of eternal life promise manamam dingrinamam mule kapal sidbe oke ham mule nguluk su chalo mule kapad nad mule mugle tol domin gadal John 14 ge 1 oke 3 bolo nagav renam bolo nagav ho mule tolo me haj kun mule domin gada hogo mule sog eternal life sam mule solo hara nada mule mulunge muji gadal so good Friday also dola juka mule girja solo nyiji loji tuke jigdo tuke anyo modu jigdo mule jigden si sog nerva chetam sig sam mule nada bak mule jigden hogo nul mulunge mo so good Friday sog pago gong sam agam gang sam munulam gopa ge nalam jeti jab sam teji gadal olok tagav gadal silaka yilaka muji gadal dolaka helaka munul melengam songa ge NBC ge muji moni tulungam mo apil magin la ka khumle ge na legbe so ge leg so nulam harango hel khumle dene so corona virus ge be haranule pratna sam jurja malaka echjam nule atatina mora malaka ngulu gomen ge be oke echidu boni tulu gabe oke sile kunam imi daparni tulu gabe nule ralakin go mule muji gadel olo pun bongam olo ke khumla ka oke legbe mule aram so doji erso ke mako ko ni lokam mule NBC singa yise ego don kuba ho yis tulu gab event tulu gab nule ramlenge khumla baka oke NBC ge ministry nge sija so doji eche so doj si ringe ko gab mule jise ego dos kun me gila ela kumana do pun mala ho ministry ngam kaj aram papo mata ma haranule mulinge muje gadal khumbam labka ho ka khumjilaka ho mul mulinge lekin go bara
อันนี้กันโลโซเซียบิตาคุมาหามาฮิจิกันเดลมุเลโซบัมยิรอนเดบล็อกตากาปามิสลาสกาปายาลินโจปุนโบอาเวโซโกกาวโซโดบานกาอาเมน